Evo, monitori su se stvarno zaredali u našoj redakciji, a svaki novi model koji dolazi je sve bolji i bolji. Iza mene se nalazi 34-inčni LG u 21,9 filmskom formatu, uz to je još zakrivljen. Košta 9000 kuna, užasno puno. Mislim, 9000 kuna je puno ne samo za monitor, nego općenito, ali nakon što sam ga koristio sad tjedan dana, zaboravio sam na cijenu, monitor je odličan, ali krenimo redom. Usporedi HR. Kad sam podešavao ovaj monitor, morao sam biti dosta oprezan jer je panel zakrivljen. Ali već tada sam primijetio koliko je ovaj monitor precizno stiliziran. Ima masivan kromirani metalni stalak i straka izgleda zapravo jako lijepo. Svi konektori su, neću sad nabrajati sve konektore koje ima, pogledajte specifikacije, uglavnom ništa ne nedostaje. Svi konektori su prekriveni ovim poklopcem, tako da monitor od iza izgleda dosta atraktivno. Općenito, dizajn cijelog monitora je strašno atraktivan. Gotovo i nema rub oko ekrana i time što je zaobljen djeluje nekako James Bondovski. I dosta lako upravljati svim postavkama jer monitor ispod tu po sredini ima mali joystick. Kad povežete sve s računalom možete mijenjati nagib, ali ne možete ga podešavati po visini, što mi se sad ne čini kao nedostatak. Kad bi se to moglo, onda bi vjerojatno stalak bio još glomazniji, tako da ovo je skroz lijepo, tanko i atraktivno. I sad, nakon ovog Philipsovog monitora, tamo su kutevi i boje bili poprilično dobri, ali ovdje su savršeni. Bilo da gledate monitor od naprijed, sa strane, od gore, iz bilo kojeg kuta, ovaj IPS panel iz LG-a pokazuje svoju punu kvalitetu. Oštrina je stvarno nevjerovatna. Mislim, to se sad ne može vidjeti na videu, ali dok gledam ikone na ekranu kao da su trodimenzionalne. Jedino što sad na njega ne stane 6-7 aplikacija kao na onom 40-inčnom Philipsu, stanu 3-4 i ogromna razlika se vidi kod video obrade ili kod obrade fotografija, za što je ovo stvarno idealan monitor i lagano je zakrivljen i zbog toga nekako lakše uranjate u sliku. Što se tiče 4K sadržaja, njega nema još puno, ima ga sve više, ali na ovoj rezoluciji, na ovom monitoru ništa loše ne izgleda 1080p Full HD video. Našao sam jedan trailer i za gledanje filmova ovaj monitor je jednostavno presavršen. Gledao bi filmove samo radi monitora, a ne radi filmova. Na kraju, nakon video obrade fotografija, isprobali smo još Call of Duty. Monitor ima odziv od 5 milisekundi i zbog ove zakrivljenosti tih savršenih detalja na ovoj IPS matrici, toliko je lako uroniti u igru. Mislim, super je onaj 40-inčni Philips monitor, ali osim razlike u cijeni između ta dva monitora, itekako se vidi i razlika u kvaliteti. Pred negdje više od godinu dana sam koristio prvi 21.9 LG-ev monitor koji je bio ravan i on me stvarno tada oduševio, ali ovo je druga razina. Nakon što ste sad vidjeli sve o ovom monitoru, mislim da sam rekao stvarno sve najvažnije što treba. 9000 kuna, ne znam, 36 rata, nešto, zakrivljen je, ta IPS matrica, taj panel od LG-a, ovo je valjda, LG je najveći proizvođač IPS panela na svijetu, ovo je valjda njihov dragulj, vrhunac te IPS tehnologije koju su postigli. Ovo je najbolji monitor koji sam do sad imao i ne znam, eto, to je to. Ako imate kakvih pitanja, pitajte dole u komentarima. Pogledajte moju temu o IPS matricama i nešto o LG-ovoj tehnologiji na Usporedi HR na linku. Lajkajte ovaj video ako vam se svidio, pretplatite se na naš kanal tu negdje gore. Ako već niste, lajkajte nas na Faceu, znam da imate Instagram, pretplatite se na Instagram naš i ništa, vidimo se u sljedećem videu. Hvala na gledanju.